ساڵێن حشک و زووا لە چیایە کە زوانان بداوی دەبن وەکو دەم بێ پاش دەڤەتگەرە vایە ژنوڤە کانی دەهەڕکن پێرە بوهارە دەڤەرێ و دلێ خەلکێژی گەشت دەبە چمکی ئەفکانی باندۆرەکە چێ لە ئابووری و داهاتە شێنیان دکە. نتيجة هالمطار وهاي طلعت يعني طقت بسدما وان بارانان كاني دربون هناك خلق ده ششتن و بششتن ده سوده جوار دگرن هناك خلق جي سوالان پی آف ددن لیجبو و خوارنه نابه اگر آلیک گهدان پی بکا و چاره یک جیره بیدیتن دبکو خلق جی و خون العالم تقوم تشرب منها ده سالên borî de ji ber kêmbûna baranê gelek kanî ziwan mabûn. Loma ziyaneke berfireh li abûriya deverê dibû. Nemaze duwarê çandiniyê de. Lê niha piştî derbûna wan kaniyan careke din li çiyayê kezwanan wêcodkar darûzeviyên xwe jê av bidin. قطعت عندنا 10 سنين وهذا ضرنا وضر زراعة 10 سالان هات برین ایدی وی کی زیان گهان دمه او چاندنیا ما او کسکایی او زیتونان جی سپاس بو خوده به بارینا و بارانه کانی دربون امه هول بدن سوده جی ور بگرن انگو امه جهو کان بکشینن او کارد بخچه ده او کسکایی ده بکن امه روشه جبو سوالن خو باش بکن ایدی امته ده کار دکن او امنها بهتر جی 300 داران آف ددن جبر کو پیوستی اوان با آفا بردوام هيا يعني بده ماء متواصل. Li çiyayê kezwanan karê welatiyan tenê çandinî û xwedîkirina pez e û ava kaniyan jêdera herî sereke ye bi taybet ji bo vexwarinê loma di hişt saliyan de neçar dibin ku avê bikirin lê îsal ava kaniyan têra wan dike û derbûna wan kaniyan ji nû ve jiyanê li deverê vedgerîne. Hüseyn Osman, Rûdaw, çiyayê kezwanan.